Ćao ljudi, ja sam Sanja, dobrodošli na moj YouTube kanal, dobrodošli u još jedan video koji će biti vezan za vaše priče kada su u pitanju iskustva sa narcisima u raznoraznim odnosima. Nadam se da ste mi dobro, nadam se da ste mi strpljivi, da odgledate, odnosno da poslušate ovo iskustvo od početka do kraja. Ja sam ovaj mail dobila bukvalno pre možda 2 dana. I po prvi put mi se desilo da sam zaplakala kada sam čitala ovu priču. Ovo je priča od koje svi treba da naučimo. Ovo je priča devojke koje treba svi kolektivno da se poklonimo i da joj se divimo i da bude naš uzor i da nas nauči mnogo toga. Šta sve može da se uradi sa samo 19 godina? Ukoliko se potraži pomoć, ukoliko postoji volja za životom, ukoliko postoji odgovornost za sopstvo, u mnogim slučajevima, ne u njenom, ali u mnogim slučajevima i za njenu decu, verujem da bi ona i mislim i da ima dece još, više grabila ukoliko je to uopšte moguće. Ova devojka je ozbiljno svetlo. I hvala ti što si mi ukazala poverenje. Ja sam nju pitala da li je prosto ovo samo deljenje iskustva u smislu nas dve ili ja to mogu da prenesem drugima jer zaista sam prepoznala važnost ovoga. Ona još uvijek nije svesna. Ona je rekla, ukoliko misliš da je priča značajna, naravno da možeš da je podeliš. Znam da sada nisi svesna. Koliko si hrabra, jaka, koliko si svetlo u mraku, koliko ti je nebo granica od sada pa u buduće. A to ćeš jednog dana postati svesna. Ja ti to tvrdim. Tako da ova priča se ne odnosi na partnerske odnose. Ova priča se odnosi na odnos devojke sa narcisoidnim ocem. I kažem još jednom, nadam se da uz dovoljno poštovanja, divljenja i saosećanja za ovu devojku, ovu priču, ovu sudbinu, ćete ostati do kraja videa i da ćemo svi zajedno naučiti nešto. Krećemo. Ćao Sanja. Ja imam 19 godina i živim u Francuskoj. Vaš kanal sam otkrila prije otprilike pola godine i tako ste me nadahnuli da izađem iz kuće mog toksičnog oca. Izvinite na dugom tekstu i gramatičkim greškama, ne pišem puno na našem otkako ne živim u Bosni. Ova priča je nekako podjednako i priča moje mame, koju ona nažalost nikom nije stigla ispričati, pa smatram da mi je to ostavljeno u amanet, što se kaže. Koja odgovornost, neverovatno. Kao dijete još u rodnoj Bosni sam gledala kako se moji roditelji svađaju, ali nisam obraćala pažnju na to jer mi je tada to bilo normalno. To je ono što mi prosto ne znamo druge knjige, ne znamo druga slova, znamo samo to što nam se nudi dok smo deca. Živjela sam sa ocem, majkom i babom. Moj otac, o kome prvenstveno ovde piše, je malo kada bio kod kuće. Obično bi dolazio kući jako kasno, vidno pijan bi maltretirao moju mamu, a njegova mama bi sve to znala, ali bi se samo zatvorila i zaključala u svoju sobu. Moja mama bi stalno radila i pokušavala da sastavi kraj sa krajem i da meni i mom bratu pruži neko normalno detinjstvo. Na primer, moja mama bi radila 10 sati u pekari za 250 € mesečno, pa kada bi došla kući bi morala praviti ručak nama deci i očevoj mami, jer je ona pod znacima navoda stara i bolesna, koliko si svesna dušo moja. Naravno, u sve ostale kućanske poslove, pa bi onda izašla vani i radila oko životinja, koje su bile jedini posao mog oca koji isto tako nije obavljao. I sve tako u krug, iz dana u dan. Iz nekih svakodnevnih situacija se sjećam kako mom ocu nikad ništa nije bilo dovoljno dobro. Na primjer, ako bi moja mama napravila ručak, dobila bi komentar kao nije loše, ali ne znam, nešto mi tu fali. Ili dobro je, ali nije kao što moja mama pravi. I ovo se možda vama zaista čini banalno. Ali ova devojka jako dobro prepoznaje.
da je to maltretiranje, da je to zlostavljanje emocija i da su to provokacije. I kada mi neko kaže, pa to je u svakoj kući, u svakom braku, ne interesuje me. Ovo nije normalno. Kada bi bio trezan, moj otac bi jednostavno ležao kod kuće dok ne bi dobio poziv nekog iz društva. Onda bi se digao i svađao sa mojom mamom sve dok mu ona ne da sve od ono malo ušteđevine i crkavice što je imala i tada bi odlazio u grad, a moja mama bi ostajala još jednom plakajući. Jedne ljetne noći on je došao kući pijan, a moja mama je bila vani i pokušavala da sakupi zečeve koji su bili pobegli. Kada ga je videla, moja mama je počela da plače i da mu govori kako joj je dosta svega i kako su došli računi koje ona nije mogla da plati. Na što joj je on odgovorio, šta ja imam s tim, nije to moj problem, ti si ta koja stalno radi. Na to mu je moja mama rekla da neće više da radi posao oko životinja umjesto njega, na što se on iz čista mira naljutio, znači od 0 do 100 u nekoliko sekundi, šta je to ljudi? Narcisoidna ljutnja. I to ova devojka prepoznaje, zna o čemu se radi. I krenuo da je tuče i da psuje. Ona je pokušala da uđe u kuću, a on ju je povukao za ruku i rekao da mu izađe iz kuće i da se vrati svojoj mami koja ju je naučila da ne mora da radi ništa. Tu je moja mama potražila pomoć je došla i njene stvari, ja i moj brat smo plakali i govorili da hoćemo da idemo sa njom, ali moj otac je držao mog brata, a moja baka je držala mene i nisu nam dali da idemo. Poslije tog su moji roditelji živjeli razdvojeni nekoliko godina, da bi se moja mama naravno vratila njemu nakon svih udaraca, prevara i muka zbog izgovorom zbog djece. I ja ne mogu da verujem, zaista više. Znači da brakovi koji su većinom ovakvi se održavaju pod izgovorom i da postoji zloupotreba dece za održavanje takvih brakova, za trpljenje i za dozvoljavanje zlostavljanja, koja ta deca gledaju, upijaju i uče da je to nešto što je normalno. Znači, ja prosto ne mogu to da poverujem. I vidjet ćete koje su posljedice kada su brakovi koji se održavaju na ovaj način zbog dece, koje posljedice nose upravo na toj deci. Mislim, ako zaista, ukoliko živite za društvene norme, za neka pravila, znači nema pomoći. Nema pomoći. Tada je već cijeli grad znao šta se desilo između njih i pošto je moja mama bila omiljena u društvu, naravno, većina ih je zamrzila mog oca. Njemu to naravno nikako nije išlo na ruku, pa je počeo da širi priče kako je moja mama živčana, ovo su klasične prljave kampanje, kako on nju jedva trpi i to je isključivo zbog nas. Zloupotreba. I to ima posljedice. To nije tak tako. A sa druge strane je njoj polako zabranjivao da ide na kafu, na primjer, sa drugaricama, pa čak i sa svojom rođenom sestrom, a kada bi je i pustio, onda bi je pratio da vidi šta radi. Izolacije i paranoje. Nekoliko godina nakon toga, kada sam ja imala 12 godina, on se seli u Francusku da bi nama omogućio bolji život. Što je bilo samo maska za javnost. U stvari, imao je velike kockarske dugove. I to je ono što je ova devojka svesna. Znači što mi hvatamo, otišao nam je otac da nam obezbedi bolji život. To nije istina. Ova devojka se suočava sa istinom koliko god ona bila teška. I zato ti dušo, nema granica. Vidjet ćeš. Nakon nekog vremena on se vratio i odveo mene, mog brata i moju mamu u tu istu Francusku. U Francuskoj se makar fizičko zlostavljanje zaustavio, ali ne ono mentalno i emocionalno, iako je meni bilo puno lakše jer sam se učlanila u fudbal i sve moguće aktivnosti posle škole kako bi što manje vremena provodila kod kuće. Sve je to nekako išlo dok moja mama nije rodila mog najmlađeg brata kada sam ja imala 15 godina i išla u 9. razred.
Nakon toga je moj otac nagovorio moju mamu da kupe neku kuću koja je stara 110 godina i tu smo se preselili. Ta kuća je bila u fazi raspadanja, a moj otac zbog svog ponosa ili čega već odlučuje da će on sam to da renovira i da neće zvati nikog da nam pomogne. U zagradi na kraju je naravno moja mama na trudničkom renovirala više nego on i kuća i dan danas nije završena. Moram napomenuti da su oni radili u istoj firmi u kojoj su se radile 3 smjene u rotaciji. U firmi je on napravio sastanak sa šefom i rekao kako su se on i moja mama dogovorili da će ona da radi stalno noću, a on stalno prvu smjenu, jer je on bolji sa djecom. Moja mama nije imala pojma o ovome, a on sredio sebi da mu bude lakše. I tako je moja mama radila stalno noćno, misleći da je to odluka šefa i da tako mora, a on čim bi došao kući s posla bi napravio neku scenu kako moja mama nije napravila ručak na vreme ili slično, tu bi se istuširao, izlazio vani i ne bi dolazio kući cijeli dan, a moja mama bi bila primorana da ostavi mene i mog 11-godišnjeg brata da brinemo o bebi. Tada ja prestajem da imam toliko vremena za sebe i bivam primorana da budem treći roditelj. Znači, šta se radi deci? U aprilu te iste godine moja mama odlazi na sistematski pregled koji svi moraju da obave jednom godišnje zbog posla i tu je pronalaze kancer, ali ne i uzrok, iako je francuska medicina napredna u tom polju. Ona je krenula na terapiju, prestala da radi, moj otac umjesto da je olakša, naravno, bio je sve gori. Tako bolesna je bila primorana da brine o nama i bebi, jer on i tad nije htjeo da preuzme ništa na sebe. A šta mislite što? Jer očekujete da će takvi ljudi preuzeti ikada odgovornost za bilo što. Tada su joj se počele javljati neke žene i pisati kako su bile s mojim ocem, a ona umjesto da pokušava da prebrodi tu bolest, ona se predala. Preminula je nakon 11 mjeseci borbe u martu sljedeće godine. Ja, koja sam tada već upisala gimnaziju, sam pala u tešku depresiju iz koje sam se jedva izvukla. Bila sam čak i suicidalna. Moj otac ni tada nije pokušao da bude bolji, već je samo sav teret sa moje mame prebacio na mene. Eto. I kad mi onda tako pričaju, pa kao oni ipak vole svoju decu. To je ipak otac, to je ipak majka. Izgovori, iluzije. I evo, a ja kao hajde i njemu je teško pa da mu pomognem. Sve sam preuzimala na sebe i naravno ništa mi nije bilo teško. Sve je to nekako i bilo okej, dok nije počeo da me verbalno vrijeđa i psihički zlostavlja. Na primjer, govorio mi je izravno kako sam debela, u zagradi, imam 52 kilograma. Kako sam glupa, jer su mi se ocjene pogoršale što se desilo zbog manjka vremena. Kako me niko drugi neće trpeti osim njega. Pa čak je išao do te mjere da mi nije dao da idem vani sa društvom, a i kad bi ja pozvala nekog kod sebe kući, bi govorio milion nekih komentara od rasističkih izjava, jer se družim sa curama iz Afrike, Južne Amerike, jer igramo u istom timu, pa do ruganja poslovima kojima se njihovi roditelji bave, sve samo da ih otjera. Kada bi mu nekad tražila neke pare da kupim nešto, prvo bi me ispitivao do te mjere da mi se više ništa nije ni kupovalo, a i kada bi mi dao te pare, poslije bi mi to nabijao na nos. Meni je polako bilo dosta svega toga, ali sam odlučila da ću da izdržim dok ne završim gimnaziju, pa ću da se selim. Ove godine mi se nekako vratila ta depresija pred ove završne ispite u gimnaziji i njegova stalna pitanja o tome šta ću upisati dalje, nakon što sam mu 10 puta rekla da želim da radim u laboratoriji, iako imam jako dobre ocjene i mogu upisati bilo šta. To je ono što se meni sviđa, ali svaki put umjesto podrške od njega sam dobila komentare, pa to ništa nije specijalno, piši za doktora, pa da ja mogu u penziju, da ti radiš, a meni da stižu pare. Eto. I ja verujem da svi vi sad koji slušate priču, mislite jao koliko je to strašno i koliko je to ludilo. Ja kad sam otišla na svoju psihoterapiju,
Znači, kada su počeli da me pitaju o detinjstvu, sam rekla detinjstvo mi je bilo prelepo, presrećno. A danas mogu da napišem vrlo sličnu priču. Znači, ljudi, svesnost. To je važno. U to vrijeme sam na YouTube naišla na kanal Umjetnost življenja, pa ubrzo nakon toga i na vaš kanal, gdje oba kanala pričaju o narcisoidnim i toksičnim osobama. I to mi je nekako otvorilo oči i tu sam shvatila da nije u meni problem, da nisam lijena, da nisam luda, nego da sam zaluđena od strane sopstvenog oca. Nakon toga sam počela primjenjivati sivu stenu. Počela sam u razgovoru s njim odgovarati samo kratko i paziti da me ne isprovocira da plačem. Više biti u svojoj sobi i jednostavno spavati kada hoću da ga izbegnem po danu, a zadaću raditi po noći kada on spava da bih imala malo mira. Vi vidite koja je to snaga, koja je to volja za životom, koja je to vera u svetlost, u istinu. Znači, vredna si svakog divljenja. Sve je to trajalo 3 mjeseca. Nakon završnih ispita u februaru ove godine, zaposlila sam se kao čistačica sa namjerom da skupim nešto para za selidbu. I zbog toga mi se podsmijevao dugo vremena, dok nije saznao da imam bolju satnicu nego on, a tada kada bih kupila sebi nešto, govorio bi samo na sebe misliš ti da jedeš picu, a mi ostali da umremo. Nekako sam prešla i preko toga dok jedan petak nisam došla sa posla ranije i legla u svoju sobu da se odmorim prije treninga, a on čim je došao kući odmah me napao riječima. Kako ne radiš? Šta ti misliš sa svojim životom? Što ova kuća nije čista? Na šta sam ja odgovorila? Da sam ja dugo sama čistila i da mi niko nije pomagao. I na to mi je on odgovorio, ti bi najviše voljela da umrem, jel da? Emotivne ucene. Znači, ukoliko niste svesni, znači vi ste zlostavljani, ukoliko ste u ulozi žrtve i to ima posljedice. Tada sam ja rekla da ja to nisam izgovorila, evo je, i da mi ne stavlja riječi u usta, nakon čega je on počeo vikati, udarati rukom o sto i govoriti šta on sve radi za mene. Ovo je klasičan gubitak kontrole narcisa kada mu se uspostavi granica. Pa kada je vidio da ja samo ćutim i ne reagujem, mi se unio u lice, dakle naravno to sve ide, to sve skalira u jače i jače scene i rekao da imam 2 izbora, ali da mi neće reći koja 2 izbora, već samo da to promislim. Ja sam tu samo sjedila i trudila se da ne zaplačem. Kad sam na kraju otišla u svoju sobu, sam se počela tresti, srce mi je lupalo, nisam mogla kontrolisati suze, a poslije su mi rekli da je to bio napad panike. I to je ono kad radim s ljudima i kada mi kažu uzlupalo mi se srce, prosto pokušavam da ih nekako pitam šta to znači, šta to poručuje, šta je to. Ali ljudi su toliko navikli na to da zaista misle da je to normalno. Znači, obratite pažnju makar na vaše fizičke manifestacije. Zašto plačete? Zašto ste očajni? Zašto vam lupa srce? Zašto ste panični? Zašto ste anksiozni? Zato što ste u normalnom odnosu? Zato što niste zlostavljani? Jer šta? Koja je logika? To je normalno, tako svi žive. Evo je. Poslije tog dana sam odmah kontaktirala školskog psihologa i sve joj ispričala. Tada je ona samo potvrdila da se radi o narcisoidnoj i visoko toksičnoj osobi i da je najbolje da se odselim što pre. Nakon toga sam se ja počela pakovati u tajnosti. Ubrzo sam našla stan i konačno, evo ga datum koji svi pamtimo, četvrtak, 1. jun, dok je on bio na poslu, sam uz pomoć socijalne radnice uzela svoje stvari, napustila kuću, a njega sam telefonom nazvala, rekla sam mu da se odselila i spustila slušalicu. Neko vreme kasnije imala sam maturu gdje sam uzela svoju bijelu kapicu i diplomu iz gimnazije. Moj brat je bio tu na ceremoniji, rekao mi kako tata nije htio da dođe, valjda da me kazni ili šta znam.
Ubrzo nakon toga počinje da me zove njegova mama koja me napada, evo ih ovi regruti, majmuni sa svih strana, sram te bilo, jesmo li mi to tako zaslužili, treba da te bude sramota. Šta će sada ljudi pitati tvoga oca? Sve reči koje svi znaju, koje smo svi slušali, koji smo prošli ove priče. Ali, nakon toga, pa do dana današnjeg, sam sav kontakt sa njima dvoje svela na minimum. To jest nekad neka poruka u 2 sedmice. Nekako mi je žao što nikada neću imati onaj odnos oca i ćerke, kakav se vidi na TV-u, ali sve ima svoje. Sva sreća pa imam tako divne ljude oko sebe koji su, iako nemam druge rodbine ovde, osim moje braće, priredili jednu malu zabavu povodom moje diplome, zašto sam im vječno zahvalna, kao i ljudima kao što si ti, Sanja, koji putem interneta otvarate oči ljudima taman kada misle da nema izlaza. Zahvaljujući vama i ljudima kao što ste vi, ja danas živim slobodan život. Počela sam ići na psihoterapiju, gde mi je dijagnostikovan bipolarni poremećaj kao posljedica trauma iz djetinjstva koje liječim polako svakog dana. Hvala na čitanju i svako dobro. Ukoliko ova priča, ukoliko ova duša, ovo svetlo, ova odlučnost, ova pamet, ova vera u sopstvo i bolje sutra vas ne motiviše, makar da razmislite, ja zaista ne znam šta će. Što se tebe tiče, za tebe granice, veruj mi, ne postoje. Ja sam sigurna da ti prosto u ovom trenutku toga nisi svesna. Ali ti sa takvom inteligencijom, takvom hrabrošću, takvim još jednom podvlačim svetlom u sebi, sa takvim prepoznavanjem i verovanjem psiholozima, ljudima koji su ti prosto otvoreni za pomoć, zaista za tebe granice ne postoje. I jako je važno da si ti prosto sada srž, znači partnerski odnosi, poslovni odnosi, to sve nama dolazi kao posljedica upravo ovoga. Ti si svoju dušu iščistila, ti si svoju tabelu iskopala, ti si svoje odradila. I pre nego što je trebalo. Divim ti se. Ukoliko te put nekada navede u Srbiju, u Beograd, znači bez oklevanja mi se javi za svaku pomoć, za svaki razgovor, za svaku utehu, za svako slušanje, tu sam. Dakle, apsolutno, nemoj da razmišljaš o tome. Ja znam da žrtve prosto zlostavljanja uvek imaju tu tendenciju da se zatvaraju i da misle da nekako dosađuju drugima. Iskreno se nadam da si svesna koliko si hrabra i da, nadam se da si ponosna prosto na sebe. Ti si svoj put raščistila i postavila temelje za zdrav život, za zdrave odnose, za zdravu porodicu i za tvoju srećnu budućnost. I ti jesi, kao tako mlada, doprinos boljem društvu, boljim porodičnim odnosima, miru, slozi i ljubavi. Svaka ti čast, devojko. Naklon do poda. To je to što se tiče ove priče. Nadam se da smo nekako osvestili koliko izgovori koji tako dolaze iz Boga pitaj kojih razloga postaju sada nekako besmisleni svima nama i nije loše da zaista pratimo primere ovih mladih ljudi koji su vrlo odlučni, koji su potražili pomoć i koji su odlučili da uzmu život u sopstvene ruke, da doprinose sebi, svojim porodicama, sutra svojoj deci i na kraju ovom društvu. To je sve što imam da kažem za ovaj video. Puno vas ljubim i pozdravljam. Vidimo se uskoro. Ćao!